malo tātou e kālesia e le ngata fo i leo i la tōlo mwhai ona māua mai. E le nei tū laupo le nei fo i whasalonga ia e ala atu i awala whaona po nei o saunia. Ia walawa le molmuli atu le tala le o le tātou li o Yesu Keriso. Ai se o tātou talo. Anga le mai olo mātou matai le le. So soan mai a matai la uwhio. Wha uina lo mātou li o mātou tangata le ngata i leo me whinga luenga lo whaonga ina nei. Ina ia whapea na alu mana lo whina ngalo wha asino le nei tuaso. O le mātou wala au a matai la uwhio wha au au. Se e wha maa e ina lo lava vi inga. Fo iai lo mātou li ia te o lo mātou matai le lo lava vi inga nei se o le wha vau lava. Amene ma amene. Ia leo tātou to e whiroi fo ilunga o le itu lau e pe ona māsani ai. Ia ono leo o to e anga ia tu fo ia le tātou atu no neo New Zealand. E le tūlanga e pe ona iai, i le tāu fiufia, i le ngata i lea. O le tāpunpunia o nise o vaenga o le tātou atu no nei. Mai se lava i lunga i aukila ni nei. Ia ono tūlanga le wha mai i le COVID-19 fulmaleiva e pe ona iai nei. Ai o taimi fa penei e mo miai o na tātou fa moi pe o tātou matua. O wane fa polena i tātou. O wafoi na iese tūlanga e fasilingi ai le soifua le tātou matua. Wai monia o lo soifua lava o ia. Fa mai lava lana fionga, fa mai le liliu lava ia. O ana nafi o le so. Se ia o alfa avau e tū mau alfa mauna o tātou matua. O le awala fo i leo mole atuai e le upo le atua le neitu aso. Ina ia mawhai lava o na whaalotu te leina i tātou, whaamautuina i tātou, ma ia mawhai foi o na mawaa i tātou le upo le atua, ina ia mawhai o na tātou tutupea, po le alawa le meolo o tūlai mai, o a fo ia tūlanga o whaamai e pe o na osu whaiai i tātou, ai tū mau tātou whaatuatua, whalangulanga o whaamoe i ate ia, awa o ia o le tātou o tua le lei. Ai fia moa se upo mai la fionga le atua tātou te tantal no iai, ina i mawhai o na wha dotu se leina pei tātou i tuasa o whapene. I le tusia mātai o lona mata upo e lusu fuma le wha. O i nāra whapeo na maua mai ai. Ia se tātou awala tātou te whaasoa ai e le ngata i lea e moli atu. E ala whina ngalo whaasino le tua. I le tusi lea e lusu fuma le wha tusia mātai o. O lo o whapeo na iai e ni whai upu tā ua lava se lua lo iai tuton. O te whitala no le mata upu atoa. O na o il mata upu lea. O lo o mawhai o na ta otoi se ata. E mawhai o na tātou wawa ai ai mo le anga i luma. O na o fesili na fesili ai lau so. Po o le a whailonga. A o a fo yaso. O le i unga le lalolangi. Ia peila o lo ta otoi mata upu lea. E lusu mulfa o le tusia a mātaio. I le whai upo e lusu fuma le lua ma le lusu fuma le wha. E whaper whai upo e whasu fuma le lua, whasu fulu ma le wha. O lea i o tau Mataala e wātou te lei loa po le whea lava le tuwaso. E sa wai lo o tau oli. Al whai upo e whasu fulu ma le wha e whaper. O le mea le i o tau nofo sauni ai. O wa le tuwaso tau te le mana tu natuai, e sa wai le atali o tangata. Me mua mai, ia Mataala, ma ia whaapea nau tauloa, e le iloa lava po le tuwaso. Al whai upu le whasuma whalo whaapea mai ia, ia Sauniuni. O wa le aso lele, e le iloa e se tasi, po le tuwaso. Au ne vahenga uma, ina ua whaapea o na whisilingi e lauso. E mana ia se urutala e whapea na whautala ia se avea i lea, so e whapea. Ia tātou Mataala ma Sauniuni mo le aso le li. Mataala ma Sauniuni. A wa whai upu ia e whasuma le lua ma le whasuma le wha. O whai upu whasuma le lua lo whapea. Ia whapea no tō Mataala, mai le ilo se tasi. A whai upu whasuma le wha, wha mai Sauniuni. O lona winga, tā pena. A wa tātou te leiloa, po lana me tupu a tai au, tātou te leo mamlama umofo, i fofuanga ma po kalame le tua. O nala o le amatanga o le mata upu nei e lusu fulma le wha. Sa whapea o na iai e su te tono le malumalu. O na ngai mai loa le whafo mai le malumalu. Mai le whai upu la mua e lua, e whapea i upu o le tustala po wha momonga tustala o mata i whamai. Na ulu fafo lea o Yesu,
Ma liu ese le malu, ona mai lea ona so ia te ia, e whaasino ia te ia whale o le malu. Au whetalai atu Iesu ia te ilatou. Wo toi lo e nei mea, e moni o te whai atu ia te o tou, e le toi iai se maa I lungo le tasi maa, ai uma ona soloia I lalo. O upula ia upo le li o Iesu ke wiso, ina wanga I ese mai le malu, wasa tapua I tutono o le malu. Ona whapela o le fesili la na fesili aia le uso. Whapea. Ia e whetalai mai a te I mātou, po a whea ia mea, pese a fo le whai longo loma liu mai, male ngā ta anga o le larolang. O fesili la ia nā lailo na nofo Iesu I lalo. Ma wha tūlanga lo iai ia le a ngai mai o meo le atutupu, ina ia la tui lo iai. Awal o le fesili a le uso ia te ia. Wha mai, wha ilo mai I mātou, pe te tala no mai a te I mātou. Mua, o le whai longa o loma liu mai, male ngata anga o le laurang. Ai matau dia oe, o le tala no Iesu, a wafo ila ufa te ila so o ne ufa longa atu ufa pe mai Iesu, e iei le aso, e le to e tu wai le si maa, o le malu lea, e lungo le si maa. Ufa te ila la uso, awa matua I mahatanga o fia le malu. Mana tua aiva ai I le malu lea, o le malu lea na fausia Solomona e le tausanga e a fo e afe lumana il Mesia po le afe BC. Sa whapean whatuina ai e ai fo e tawita ia Yerusalema. E avea ma pe o le center lea o Israel. A wafo ila o tawita sa ili tu I sauti. A petai atu, lela ua mai anga I lunga le pito I matu. Lela ua latou whaavaya I lo ma fausia I lo lan malo le ma whaatua I lo lea. Pe o le center pole o ngā tutonu lea o le a fo I o le nofua I ngā tawita o nofu tupu tawita. Lela nana una ua I lo tawita, na te whaia le manumalu lea. Le sa whapea I tawita I le tua. I le mana I alo nofua tu le whale mana ia. A o lo iai le whale whatafa I leo I te whiwai. A o te mana o I fause manumalu le lei. Mo oe le tua. A wa foi la le mo mata vitele tele o mele lei o ia mo mai ono le tua le. Ona fa pe lo le tala a le tua ia tabita. Vai o tabita. Le ai e te le faia le mal le anga o toto lima. Ai faila lo wa tali o Solomona. Le ala na fa tu e lo la al mal le. Ma fausia lo Solomona mai tau sanga le e afelo se lau PC se ia o atu le lima se lau valu se fulu maleono PC. I le taimi lalo no fa inga I fo ia a Solomona, ina ua fa peo na fausia le malu ma mai tamau ainga o mo mai aulo, o le tamau ainga fo ia sa ia tawita sa mai uma I fawai, o lona valvale alofa le le atua, mana o ia le leise mea, e fio ai le mamalu le o le atua pe a fio mai I ona tangata. Ina ua faia la Solomona le malu. Ia, ele mwhaino ta ua atu e te oe, a ieni se o wha maunga, e whai tau piliona tupe pe a wha pe wha liu I tupe I ona pone, e matau tia le tangata al whalele, e matang o fietele. Peta iane la, e le tau sanga lea e lima se lau valus fuma leono PC, na o so whai e loio sa le mai e foi, e le tupo o pe papelunia, le a foi le tupu foi le nebukanesa. O ila na o so whai lo, e le ngata na whaaleanga ina I Salema, ai na whaaleanga ina I fwoi mana. O lela, sa ave whaatangata o taua ina I lo la ia tangata o Israel, ma ave lo whaapolonga I tutonu I fwoi o Papelonia. Ina ua halua ma vava ai mai a tangata I utaia mwhambea, I sisi alfa malama vava ai mai o Salema, ai sea, e lo ave seo lātou loto mai le nuu lea sa whapeona lātou whiola I fwoi, ma tauto ai lea tua ia I lātou. Ina ua whaapela o na so ia le malo o Papelonia. Na matua I whaatama ia lava le malo nei o Papelonia. Ina ua o so whai e le tupu o Kuresa. I le tausanga I lima se lau tosu fuma le iwa PC. E le ngatala o na whaalenga ina ma manu malo ina le malo le o Papelonia. E le a foi e le tupu nei o foi o Kuresa. Ai ua mawhai ai. O na toe maua lewa noa, e toe fo I ai a tangata
anga ia Israel ina ia to e faule lato malo so o kuwesala o ia la sa fa peona ia avatu ia le mafai ma le fatangan e to e o elo i o e faile lato malo le na o mai elo le to fausia ia au pa le nu ele ngata le na mai fo e sero mane mia ia ma se papelo la tola le na mai e to fatuina la ia ele ngata o le malu le a to e fau au pa le nu mai e o lo fa peona so fa ia tu fa le ngaina le ai ina o la ile tau sanga e tosu ma le fitu pisi o ila sa fa peona na mataulia le wato e amata matau to e faulu malu le lon lua wa o le malu lon lua le sa fa peona ona fa la ngaina le so inga ane bukanesa ma le autaua a papironia ona to e fa le lia lo le ne bukanesa ma le mele na fa la ngaina mai ne bukanesa to fa le lia le ele ngata wato e fa tu lunga au pa to fa le lia le ai ma au pa au fa o mal al tau sanga le e pc tos fu le fitu sa fa peona to e fa wai ma to e fa le lia tilim fa le tele mal wale e fo ele tupo he rata e fa naula yesu o le lai tu wal mal le mal na lua le o le na fai mai le tembi le na to e fo i mai tangata sa fa pena ave fa tangata tawaina pe fa polongaina i o i papelonia i le tembi o nepukanesa le la to e fo i mai la tangolo lava la le o e fo i o herota to e fa le fa mai o se tasi nei o mata anga ia vai tau fa mai i lo ma atu le pupula o le fa le a wa fo to e fa le tupule herota pe te yanela o le wono fo nei yesu i le mataupule los fu ma fa tu sia mate ma fa i loyo na so e yelias e le to tu wele sima i lungo le sima ai wa fa mai o poloka nei ma nei e fa wele fa le fa mai o le aulo e halu ye le vao o me nei o matua i matautia i le to e fa le leina le o le malu na lua le pe te yanela ina mo o mai i le tausanga lewa wa maliu le Yesu Keriso AD fitu se fu o ila na so fai le matalua taimi le pule nga Roma e fio mai le Yesu Keriso ma fa na mai o lo ye le pule nga Roma taimi le pule Roma la lang o malte mi sa pule ai fo ya ne puka ne sala to ye le la lang le taimi lo na malos so mai le o me time persia e le la wo o mai la Roma le la o mai lo le o so fai lo le Roma ya Jerusalem fa le nga ina le a ye le ngatele o fa ta ma ye lo ia le malu lea fa mai ele ia se va ma nei na fa ngo ye na matua ilanga ese uma susunu e mai fa fola u e fainga le Roma le la u fa tanu ina fol per tanga le Yesu Keriso na maliu ina u fa le nga ina mal e o mai ale taimil nei ona se va enga le malu le lo tostoi le eva va iata ia o lo fa pe la va na e lo atu o lo fa pe na nga ia to tanga te utaya ma la toi foi fo mata po ia ila la to tua i au pane o le malu le fa mo tu inai e monia se sai ele malu ta fa pe na fa Solomon fa le nga ina ne pukanesa to fa usia se papel ala le to fa le nga ina i le AD fitseful ina wo so fa i Roma o le ana me wa la yo no mul atu fa pe a wa fo ele ma fa yo na ma le mata u le lusu ma fa pe a ele mamlama ile tala anga o tangata nei utaya ma fa mo le tu le nu nei wa fa pe ona vanga ia pe fa pe ona fa me fa me ye le li ono le lo fa le nu le o mai le te milia wa fa plo ina lo tangata ma o ta pe lo tangata nei na talia le fa tanga ma tala inga paulo ma tala inga le Yesu ke o ta ape lo le lo langi man tu fo ila le e o mai te mine se o le su e po i pule lo langi ma se malo la tu te pule le lo langi e o mai la te mine e lo pule se tu no ye le lo langi po se malo o lo fa ta ape o na o mai te mine pe te ene la ina wanga i mai ye le te mi fo le o le tau mo le lo langi o le ta ape tanga te yutai e o mai te mine nei la ta ape solo lo langi o mai la tau wala na lo le lo langi tu la mai hiti la le pule sa wa fo le ile malo o siaman esa ia pule le telo va en Europa man lo lang wa nga i mala pule lo lang mai ia susunuina lo le 4 miliona o tangata iutaia ai te wa ia le tau le tasiva falima
ina ua whaapea o na au whaatasi neia ia airlines fo ia e te e anga i o whaasanga tauanga i o ia fo ia. Lela na manu māloa i lola ia ma ua whaalea o ngaina pulenga lea si amani. Ua maua i lola i lava no e toi fo ia lo tangata i uta ia ne e toi fo ia ngai o i Yerusalema. Pangarea, i le telo tausanga lena o ese ai. Ma taimi lena whaatafuna ina i ma taimi lea sa whaapea o na o ese ima whaatapepina. O mani ngalo ia te, o upo ia tangata i utai na whaile taimi le whaasata o ile di o Isu Kristo. I lunga o mātou tumuai mo mātou lunga o mātou whana, le toto na tangata. Alenga whaata ia, tau noa. Ai le mwha ia lea lofo lea tō le nuu lea. Ale i le tau sanga la lea e ta siva whalima ina wea le tau. O na toi anga i lo leo tangata ne a wafo upe wahalo lofa ne lao lang. I le mele watupu tangata i utai, i le whainga le tamalo hidi la. Lela watu e fo ilo i o, tau sanga ta siva whavan, ai whaatuina lo le malo Israel. Tau sanga ta siva ono fitu, ai toi o so whailo Israel, elu i lava le tu le, wafo e fo i atu. O le watu waile mea fo lele, o le malu le au Musulem. A wafo langa bo ese mali temi nei. Nan to so whaia le tau sanga na ta siva ono fitu. Le ta o le 6 day war. Le nga koe maua umai a fo i Israel, elu ia mea ia. Ai pangalea. Wale mo fai nei na oes. O na le watu lunga le mask lea fo ile le yoko mai le temine. O lai tua i alma malu lea. O ai fo ila o Musulem. O le teto nunga Musulem i o mele a renga la tututu pe a la tutu mo mia fo ia le vaenga le o whanua le e te o le te mona. O ngai whamai, o isa fa pena a veina e i lunga i ai fo ia. Ia le la tutu i ta. O isa fa pena a ve e se ingai pe fa mawai. Ai halu le lai. Le la e halenga fai le mask lea. A o i tonu o le mele, o le whanua lea, na whaatau mai e tāwita, i le tangata na fua e tāwita, a whamai tala, ai fua e tāwita, i tangata le orana whanua, mai le ai. O te le mana o te maua se mea ave fua, o te mana o e whaatau, o le mea tonu ala lea, o le klei mai fua ia e la au isala e, po tangata i utaia, o le whanua lea, o le whanua i lātou, mai le amatanga la vai, pe o na iai, i a lātou tua a, ma tua a, o lātou tua a, e o mai la te mine. O lo fa pia lava ona ve vesi le lolang si e su e po e se temi e o mai ele me le la foi o le filemu le la al vanga mo mola le ina ia mafai ona i lo e o le taua i o lo malama i le tūlanga nā lai ona na tala noa Yesu i le taimi muli lea e pe ona iai nei i le vanga lo na luala o le a foi o le aveai o le vanga lo lua o onga Yesu i aso mulmule ne. Me mua ina ua tali le li o Yesu. Whapela na tala Yesu. Le la ua umana e whalongolongo mai. O le ua tau nuu le mele. Ue e le toi tū le si maa anungo le si maa. Ua umana whatau nu. E di fitu se fulu. Na whalea o ngai nai. Ia le malu le iai. O le la whatai talia. Po le ale taimi e toi fausia le malu le lontaulu le. Ia e whalongolongo i tatoa. Onga malaunga lo i taimi nei le tusia whaalinga. E ele taimi la toi whaatu ina le malu le. Ia peta ianela. Ia o le mela na e whaisi. Si mama o tua tol tato la ngane o na yelte mea o ina foi alo a fe tato o ngol tusia falinga yel tato o ngana ile taimi to fa tuina ile malu le pe tai la va ngalo lua o ngale li o Yesu ya so momuli fa pe mai lo le momua mene e ono la me yo temna o ina im fai ona eva va ye o le momua a to tele yo tangata la faseina fo mai tala le Yesu ke so fai pe fa o lima fa pe o na tali mai ai leo Yesu fa pe atu ia te ila to ia o tone fa seina o to i se tasi a wa to tele e o mailo ingoa o fa pe ane o ha o nei o keriso mai la to te fa seina fo i tangata to tele ele na te leo fa i po su maltasi fa be mer fa i po su maltasi e tu mai fo i perfetta pe pelo to tele la to te fa se fo i tangata to tele e te lor mele la o ila lo lang o le afa pena matua i fa se ina alto tele tangata e o tangata ke risiano tangata la to te lole tua o ye le nganga le o fa se ina tangata to tele fa mai la tala le Yesu ke ris o me ia la ato lo ato pe ato no wasoya la ye le te me la matua i fa se ina i lava tangata a wala ye perfecta pelo tangata tala il tala inga pepelo mtanto nunga pepelo la o mai fa mai o la to le Yesu ke ris o le foi tu po te milne fa mai alto tele o la to io il messia pa ia eilo ele ai o Yesu ke wisoa e ese mai lava tala inga ne o tala inga le li o Yesu ke wiso o lo fa vai ma mau tu wai la onga ke wisan
o lo iai to tonu le fiong hale atua. Lona lua, whamai, e fe vai a i le lalolangi, e fe vai a inga o taua le whapea, o nā ngai mai. Whamai, le whai upo i fitu a wai si le taua le tasi nu o i le tasi nu, ma le tasi malo i le tasi malo. Tātou whiaola mai a o iei taua, o lai whai a taua. Tau fo le taua le na i mo le lalolangi, ma le taua londua le lalolangi. Toi a fia umai le lalolangi. A le teimi lea muli le whamai e Yesu, whamai i teimia, o le a le toi eise sanga le mula, a le toi eise fi le mula lalolangi. O le a si taua le sinu, o le a si taua le si malo. E o mai al taimi nei, o loo iai ale mea lea, ai wawa ai mai mo le mau nei lunga, o nius le sau nei, ma tua i te lea taua loo whaia nei. E le ngata o le vevesi to tonu a ai manu, a ua whaasanga i solo te, o tele ina vevesi, ma whaiaia mo tūlanga ua whaaleanga mea, ma ua whaapena, ie vai inga, e le ngata lea, o le ua whaia, ia tu ai ngā tūlanga, o si itawai leisi malo, i le taimile nei. Mantou foi, o mea ia len whamai Yesu, ala a tau wawa ai o lo a whaapea, o nā ngai atu ia te oto, i taimi mulimuri ia. E le ngata lea, whamai, o la ai whaamai ma mea whaingata, e o i le laurangi. Whamai a olo mai tau o te tele nei. Whamai o na o mai ai lea o onge, ma whaamai, ma mafui e lea mea, ma lea mea. O le COVID-19 fuma le iwa le te whaapea e popole nei. Whamai le tala lea, whamai e o mai o whaamai. E le whamai e o mai le whaamai. E o mai o whaamai. O lono winga, e le tasi se whaamai. O le whaamai lea, na le whaamai o le mama. O le si whaamai e tātou te leo ilo atu. Misalo, o le si whaamai le sau to ulu mai lau lo ulo tangata. Tātou te leo o whaamai ese lo hangai mai. Awa, o te whaapea atu ia tau. O la fwoi e le si, vai rosi lau whaapea lau, o toi hangai mai saina. Le matua i te leo nei whaamai. A o te whaapea atu a ia tau. O nei whaamai ma nei mea unga. Whamai al tala le li o Yesu ke wiso. O lo o iai ia whailonga nei e tau te iloai. O lo whapea o na lata lea fio mai le atali i o tangata. Ai le iloa se tasi. Ai whamai alanga le ufisiri la wanga lea. O a whailonga. Whawhea no mato ilo. Le whamtala iloa. O le memo mua le sa i whamtala ina. O le malu lea. O la whapea on whaalea o ngā ina whaatafuna ina le malu. Lona malvaenga lona lua le whamai loa na onga. E whaasase ina tangata e tō teki. Le a whe vai ai, ma whe meme ai le laulangi taua, ma whe vai a inga le laulangi. Le fwe la lon tolu, o wha mai ma me whaingata, o le a o mai. A wa fwe la whai upo e lusu matasi o mata upu lea, whape mai. O wa o iana po, e o mai ele popo ngā tele, e le aiso na tusa talu le amatanga le laulangi, o lava iana po nei, e le toi whapea fwe amuri, mantua la oi, e le ia se popo ngā tele whapea bo ele laulangi, e le o lai popo ngai. Ai whamai al tala Yesu, a hao o mai le taimine, e matua le iloa al tangata le me suru iai. O le mea whera le mana i ele tātou urutala, po le au, tā pena ma Sauniuni, wā tātou te le ilo le taimia fio mai ele tātou ari. O le mea lona whālo o whapea na hangai maina, e whapea le whaangai wha. E la whapea fo iona whaasauina mai ai oe o whaatutua, le whai upo tosu fuma le tasi. Whamai e awina atu fo e ia wana a ngelu ma le leo tele o le pū. Mai la tau te whaapotopoto fo i e u whiriwhiria ia mai matamatangi e wha. E a mata i le tasi tulu inga laulangi. O i le tasi tulu inga laulangi. O le tala whiwhia. O le ufata oto le li o isu ke wisa. E whaasa wina lava i la tau o e whaatotua i a teki. A wafo e langa fo i. Whamai au i la tau na whaatotua matalia o ia wa ia watua i le manuia. E ta ua i lātou o whanau lea. Tua mantua foi le ioane lea mua le whai upu nā sifulu ma le lua. Ia iloa, o lo ua iai ma fofuanga lea tua. E whaasauina ai le tangata e tali tonu ma whaatua tua i a teia. Whamai e awina atu fo i ana angelu ma le leo tele o le pū. Lona winga o angelu le anga i atu tulu inga le laulangi. Whamai o na lātou au maia lea ma whaapoto mai. O e o whiriwhiria e ia mai matamatangi. Lona winga i tua whale laulangi. O le au mai tangata. O whapea na te tonu ma whaatua i le li o Yesu Keriso. A wafo i la lea. O lo o iai le fofuanga lea tua. E whaolaina i la tau. O e alolofa ma e tui natu le lato soifua e au auna ta po e mangalulu e mo le alii o Yesu Keriso.
O le melo na ono e mea lona lima e whaumatia e la tau. O e whapeona le tali tonu. I le whaiupo tolu se fulu e whapea. O nei lo ai lea i le langi o le whailongo le atali o le tangata. O na tau whaitangi tu i ai lea o tu ainga uma le lalangi. Mai la tau te ilo atu fo i le atali o le tangata. Ua sau ia o le langi ma le mana ma le mamalu te lava. O ila e whamai e matua whapea o na ho oile lalangi tau whaitangi tu. O lona winga wa leise whiwhi le mu. O wha o matia ma o wha lea o ngā ina tangata. Wa leise me e lafi ai wa sulu solo aisa. Ua la tau vava i atu. Wa fio mai le ali i lona mamalu ma le mana. Lo ngā matua e matau ti ia le me la sa wile. E leise malos. E leise atunu, e leise tupu lein whainga malo. E mwhentu e tu watu. Pea o ilaso e fio mai ai le li o Yesu ke wiso. I lona mamalu ma lona mana matau tia. Ea, ina ia whapeona wha a waupo kalamea le atua. I le laulangi nei. Mantua fo i le suia le laulangi nei. E to iai le taimi, e to i sawa i le li, e to i wha le leia le laulangi nei. Mai le amatanga o le a fo i le laulangi. Na le lei ato tole laulangi. Peta iani, ua le o ato tole laulangi. Ina ua whapea o na sala le lua i tangata. Le lawa o le taimi o toi anga i mai le atua. E toi wha tūlanga na fofuanga i peona iai. E toi wha le leia le laulangi le. Le lawa anga i mai lona mamalu. Ma lona mana matautia. Ia ua mata lona le ilopo feme sulu el tangata. E le te tong. Ai whalonglongo mai fo ia e nei tu waso. E te ilo ele o mautonu lo so i fuma lo wola i leri. O te whapeatu ia te oe. Aho o mai laso leo leri. O te whapeatu ia te oe. E le to i se tu watu i ona luma. Le to i se mawhai o na taiatu ia te ia. A wā fo ilanga o le temine. O lo ua whapea o na iai le alofa tu noa le atua. I le tangata sa whapena whai e lona lava wha. Tu sa ranga e ono muri. I o ila e whaalau i loi nai. I le tala le leise i o le tulu inga le lang. I le whai upo sifuma le wha mata upu lava lea. O le a fo i o le tusi lea lusuma le wha. O le tusi a mai tai o e whapea. Whapea i le whai tauina. Whai upo le sifuma le wha. E tala ina atu fo i le nei tala le lei o le maa lo i le atu lau lau uma. E whaima mori mau inu uma. O na ho o mai ai leo le ngatanga. E ele me tupu. Nei vai tau ma nei vai temi le alu o le a fo i o le te kolosi ma le alu o le a fo i o le te mau aingo manatu i le tūlanga o fesota inga. Ua whaingo fia na o le tala le. Ai vai i a fo i TV ke wisiano o lo iei nei o lo mwhai o le tato mai tau wina i lunga o le TV e ana wano o le tele. Wa le oto iei a se whaenga le lau rangi e le whapea no o iei le tala le temi nei. Ai fa mai e ai si vaenga o le fa tatalia se ia o lava tala le nei tulu inga le lang ina ia fa mai a o lo tala le nei tulu inga le lang le fa mai tala Yesu fa mai ona o mai ai le ngata vai vai le lo folele ele mana o ale tu e fano seis e mana o ai o le tala le so se tasi o lo ia to tonu le lang le fo la wo ia fa ta o mai ai tu langa nei pena e fa longo mai ai o lo iei vaenga i e vava ai mamau o tu iai. E le ngata o la iei tangata la fa se ina i tātou, ma tangata la fa pena o mai fa me o la tō perfeta pelo, e iei fe vai vai inga la fa pena i e taua, o fa ma ima me whainga tau la hao mai le lalolangi, a o lo iei lava lava noa, e fa sa huina i tātou o e ta tonu mai fa tō, o lo iei al mta upu nei, e lua se fulman fa tō si a māteia. O le vanga mo le fa unga ia se avea i le nei aso e fa pia, o lo tātou iei nei, i le piriota po le taimi o le alofa tu noa le li o Yesu Christ. O le taimi nei, a whapena i sisi le fo lungolo i le tatou timeline fo le chart. Ngai wawai le iai. O lo iai ale awa no mo tatou. E o fo ia te o ele te mai mo mai. O me sa utana no mo mo atuai. O pise tala fa sol pito mani me sa tutupu. A le taimi nei o lo tatou soi form ma mato wolai. O te whapea atu e te se o le hawa no le lei ale nei tātou te loai, le alofa tū noa leo le li o Yesu ke wiso mo tātou. O le teimi nei pol piriota nei, o le teimi nei o whainga alotu. O lo iai le hawa no ina ia o i tala lei mantofo le upu le Yesu ke wiso. Fa mai, e tala ina atu fo le nei tala lei o le malo i le atu lau lau uma, e whaima mori mau inu uma, o na o mai ei leo le ngata. O le teimi nei, o le teimi o whainga alotu. Ai vai fo ia i New Zealand nei, o le tele fo ia vaenga le laulang. E le ngata ua sawaina le au ke wisiano, ia ua nei to e whaia lotu. A ua nei o atu tala le nei. O wafo langa lai tua alti apolo le lava te mwhaia, o ua nei whatau no fufuanga le tua.
e fuafua le atua le manuia ma le leo le tangata. O le tia apolo, mantua fo mta upo se fulu le iane, fa mai na o sauna i o tō maua le ola ma tō maua atili ela. O le fina ngalo ale atua, ia tātou maua lo na ola ma lo na whaasino manga, i le manuia ma le fia i mea ua ia saunia mo i tātou. Ai wane ngalo lo whapea ina wha umar whaipunga, mai a le tia apolo, pole ngau, pau ale mesa wai, e sa wai whasi wha umatia. Mango, lono winga le ma se mesa, pau ale mele ma le tia apolo, o le whasi, wha lea ngā, wha umatia, fasioti o wane i tau nuu fufuanga le atua o whaia mo le tangata a le atua ia na sauina ia tātou maua le ola ma ia tātou maua atili e lava e se le lei o mea ua whaia le atua e se le tāua o mea ua whaia le atua a wa foila o le tāua o mene fa mai le upo le a le a foia a le li o Yesu ke wiso ia nauso fa mai ia o tau loa le lei lava a ho o mai mea o na o tui loa ila ia o le atua ia o le atua alofa o le atua i le lei, o le atua o mea manuia malumana i le lei. A o le teimil nei, e tātou te vava ai atuai. O na o le lei na wale o le atua i e tātou le teimil nei, se o le teimia nei fai sau filfili. O le teimia nei tātou te whape atuai. A o a mata nei mea, ele tātou te le io o i popo ngama mea ia wha mea ele fionga le atua, ele te tang tātou o iai. Ai a whape o lepe wa ila tātou, ili kovitis fuma le iwa, le ua tātou iei, o la whawhea lana tātou ma whaia on te atu pēha o mai, nisi wha mai e sidi atu le ngonga ma le whainga tā, e le o maua i se wha. Le o maua i se wha ai unga ma se tali a fō mai mali popoto. A le whai mai le awa noa lea, o le taimia nei, tātou te filifili e le tātou atua, o iena te tali mai mo i tātou. Ina ua whapea mai le upo le li e suke wiso, i le whai upo nai whasuma le lua ma le whai upo e whasuma whafa mai, ia o tō Mataala ai, a wātou te le iloa, po o whea le tu waso e sa waila te li o tangata, mai o le mele ia o tō Nofo Sauniuni ai, wa le tu waso tō te le mana tunatuai, e sa waila te li o tangata. Te Mataala le teimi nei o le lofa tūnoa, mai e Sauniuni, a wai te le iloa lava, le teimi ma le tu waso, e a fio mai eila te li o tangata. A wane ngalo ia te oi, wha mai e sau taipe o ngoi le po, e sau e pe o le emo le mata, tātou te leo la. E tātou te tāpena masauni, a wafa ele ilo se tasi. A o le atua lava ia, wa o mani whaatatia na porkalam. E le to e mwhai se tasi o na Yesu ia porkalam mea le atua. I le tausanga tasi iwa fituono. Sa whapea na ia se tasi ali talavau sa nofo, i te mitonu lava o sisingafua. I lunga o se tasi foi o au pā i le taulanga ia pia. Ma ia matamatai i le whewai a tangata. Teimi la ia wale o tō whele teimi nei. O teimi a ta whawhao ia tangata sisingafua. O la inga tolo ale me whai. E matuai pai pe o kiona, pai o pautolo pe a o teimi o sisingafua. O teimi la ia, a o nofo le li talavou lea. Ma ia mai tau. Ma ia mana tua i leo se tala se tasi e whapea. Sa whanongolongo o mori maua i isi au laia e whapea. Mai au wā o le tuaso tātou te le mana tunatuai e sa waila tali o tangata. A mawhawhau le ali talavou ma wawa i atu le whao i tangata ne e tō tele e pe o se ngalu fo le au mona o le tipitu. Ia toi o mai le tipitu. O nei a whesili leo se whesili whapea. A whapea fio mai le li o Yesu ke wiso i le aso le nei. Mantua foi o le aso lua leo iuni tasiva fituono. O ai o i lātou nei e mawhai o na lātou i loina le a fio mai o le li ma ave le li pe a whapea fio mai. A wafo i lea masisi a toi mana tu natu zeisi mea. Nā al pau ale mea lea, nā al tāwali wali whapea, sa wali wali lesi tu, ai atu, ia tolo lesi tu, ai mai tolo lesi tu. Lea masisi o mawhau le li. O na ia toi whesili lole whesili lea ia te ia whapea. A whapea la ia fio mai le li o isu ke wiso, ai te le imana tu natu ia te ia, mata e te alu ma ave o le li o isu ke wiso. O na ia whaia lole o filfilinga i le aso, e au no ma se isin tala no ia te ia whapea. Le li ia Yesu ke wiso. O te le mana o mai le aso, o te le o mana tu natu ia te oi. A le aso nei lava, o te tu ina toila wala ia te oi, a vea oi mo wali mo whaora, o te au auna ia te oi, po fea lava le umi o wala te olai.
o te au ona mo o te litonu o e lava lo whaola. Wa e maliu moa o mangalo o sala. Wa avea o mase tasi lo ainga. Whawhitai lau whaoltanga. Na te talo loa lea li ile te talo mole. Whawhitai lo loto. Ma whape atu o te ofu ina atu nei lo ola mo oile li Yesu Kirisa. Avea lo tangata mo ai. O te whape atu ia te o lea li talo vau le aso. O lea tula ia tu le aso. Sa o whaia whiwhilinga i laso lea. A wa le maulea na o liuli wai. O le aso o te le mana tunatuai. E to e fio mai ai la tali o tangata. O la ufisiri fo ia te po fia lavo e iai. O la le tūlanga o ielo tangata. O e ola lava i leo langa e familia lo tangata. Po lo e te i le musu atu le nganga pa i o le atua ia te oe. Au le whainesa o whiwhilinga. Wa lo tātou iai i le taimi o le piriota o le alofa tū no le li o Isu Kirisa. E uma loa le piriota le nei. Si itia lo malana e kalesia o whaui il piriota nei. A mata e lo i napo po ngā, ma sa wanga, maonge, ma mea pe o na whalolongo wai nei. A wa foi, wa ave ese le pele a le atua, la te mafuta mai. E le oe e le aso. Pe a o mai laso le li, o le pele le atua. E ave oe ia, whaatasi mai ia, se e whaatau nuan fofuanga le lolangi, se toi wha amae e alan pokalana, toi wha le leile lolangi, ina ia wha peo, na ia whaatasi le wapele ia te ia, ma lona atua. Wha manuia le atua ia te ai, ona swafala tātori Yesu Kirisa. Amene ma amene, ia a whapele i whaia sau whiwhilinga, o te wha peatu ia te oe, le aso le nei, ma le nei tuaso lo tātori, le lofa tu no, le atua tātori talo ai mai wha peatu, le li ia lo atua, o wa ul tangata sala. Fa mangalo ia uang sala, wa lava matutoe, le toto o Yesu Kirisa, e mama o mangalo ai. Te talia oi ave mo wali ma ufao, o na swafo Yesu Kirisa. Amen, amen. Ai whaia le te talo te whapeatu ia te oi, sa ili se no fuanga ia po se kalesia po se maftanga, la to te ilo le leo le li Yesu Kirisa, a oina ile upo le tua, ma ia whapeo na i tuputupo i le nganga, ma fua le nganga, o na swafo Yesu. Amen, amen.